Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustoz den sog'lik qanday, yaxshimi? Xudoga shukr, jurasizmi? Sizga bir so'rov, janavi umrag'adagi mahrami yo'q barsa bo'lmaydi-da, je bo'lavi. O'shani bir nima bo'sh bo'lsangiz shu WhatsAppdan javob aytib qo'yasizmi? Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve barakatuh. Bu yerde bolut deseng bala qalasın, bolboyt deseng bolat degендей ma'ni bor degендей masalada bulca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aytganda, şunday bir zamanlar kelet, ayol kishi palandaydi bir alыс жерде aytgan. Oşonçoluk alыс жерге дагы өзү жалгыз сапарга чыгалат ал күндөрү. Bir gana Allah'tan jana karışkırdan gana korkot degende. Ayollardan alışka sapar çıgışına mahram kerektigi, alardın koopsuzluğu da her nesnenin sebebi var, illat dep koyatko. Oşo illat sebep joyulganda, şu toskooluklar da joyulat, vallahu alam. Oşonday degen ayoldan saparga çıgışının mümkün emesligi, mahramsız mümkün emesliginin illati sebebi kooптуулукта, ошо кооптуулук жоюлганда деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалгыз жолго чыга алат деген. Кээ бир алымдар ушул хадисти далил кылып, азыркы заманда айрыкча мындай немелерге жамаат менен боло турган сапарларда коопсуздук сакталат, кооп жоголот деп уруксат беришет. Кээ бирөөлөр жок деди, жок. Mümkün emes dep ruhsat berişpeyt. Bol ошондой маселе экен.